Bapakku Aramato sarung klawu Bune Ulpa Ayah Lepino orang ketinggalan Mbak Yidi Aarifa Mbak Ayuni Kanggo Aramanto Tim Asmun Bel Audio Tim Bocah Meko Panggo panitia parkir Wong Tulus panitia parkir Wong Tulus Wong Tulus panitia parkir Wong Tulus panitia parkir anak putune Mbak Boyu Taruna lawas kita pisahan orang jalan barengan piye lagi kelingan ning waktu wong Wong Tulus panitia parkir terus apa sayang Wong Tulus panitia parkir Wong Tulus kanggo ayang mingkana tulung jaga cinta kakang sing pernah ngucap janji wong tua kanggo ayang mingkana Wong Tulus panitia parkir Wong Tulus Nok pipi sebelah sini siapa ibu? Mama Kevin 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 sebelah sini siapa? Mimi Kuweni Mimi Kuweni Mimi Kuweni Mimi Kuweni Mimi Kuweni ning tengah wengi sun rangkul bayangane wangi ambune masih nempel ning pantale Mama kubu Mama kubu Mama kubu Siapa sayang? Mama kubu Mama kubu Mama kubu terus Mama kubu 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 Bos beras lembut suarane masih ada ning simpan pikiran Wong Tulus sayang Bos beras Wong Tulus Wong simpan gawe rasa sun kelingan nok pipi nok pipi nok pipi saya nok pipi kulane kangen pengen jage bos beras ketemu bareng Bapak Dana bos gorengan siapa sayang kanggo Bapak Dana sayang Bapak Dana bos gorengan eman kakang sing pernah ngucap janji ning wong tua Bapak Dana bos gorengan kanggo ayang mingkana Bapak Dana bos gorengan Mama Kevin 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 bos beras siapa pengen ojes pengen ojes pengen ojes anak putune pengen ojes pengen ojes pengen ojes pengen ojes pengen ojes pengen ojes Mimi Kuweni Mimi Kuweni siapa sayang Mimi Kuweni bos beras tengah wengi sin rangkul bayangan Kevin Jaya sayang wangi ambune masih nempel nih pantale Kevin Jaya Kevin Jaya Kevin Jaya Kevin Jaya Kevin Jaya terus Kevin Jaya nok pipi nok pipi nok pipi nok pipi nok pipi nok pipi mas kasut Wong Tulus Wong Tulus Wong Tulus
mamaku sing pernah ngucap janji ning wong tua. Mamaku Bos beras. kanggo ayang ning kana Kepin Jaya, Kepin